Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa waffaqaha fi dinil mustaqim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للنظر إلى وجهه الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السيد السند العظيم اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتكرم وترحم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد فيا عباد الله الكريم أوصيكم ونفسي أوصيكم بتقوى الله الكريم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini, pada hari Jumat ini, kita bisa menunaikan kewajiban yang mulia, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam rangka untuk mengingatkan di antara kita watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang setiap pekan iman dan takwa kita harus diasah, karena sesungguhnya menurut Al-Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Jauharut Tauhid, iman itu sesungguhnya fluktuasi, bisa naik dan bisa turun. Bisa jadi iman kita pada pekan ini naik, bisa jadi juga iman kita pada pekan ini turun. Karena itu setiap hari Jumat, setiap khutbah Jum'ah diwajibkan kita semua untuk saling mengingatkan, untuk selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Iman itu bisa naik turun, dan naiknya turunnya iman itu ditentukan karena naik turunnya ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga pada pekan ini iman kita, ketakwaan kita, dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi surplus, dalam kondisi naik daripada hari-hari atau pekan-pekan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang berada di ujung terakhir bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah untuk perang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha
arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 12 dalam ketetapan Allah. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 12 bulan itu aminha arba'atun hurum, ada 4 bulan. 4 bulan itu yang dalam agama kita semua tidak boleh saling menzolimi di antara satu sama lain pada bulan itu. Allah menjelaskan dalam tafsir yang muktabar tentang penjelasan arba'atun hurum, yaitu di antara bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Keempat bulan itu disebut bulan hurum karena memiliki kelebihan dan kemuliaan yang tidak dimiliki bulan-bulan lainnya. Salah satu bentuk dari kemuliaan bulan Muharram yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lainnya, karena pada bulan ini Nabi Muhammad menyebutnya sebagai Syahrul Muharram atau Syahrullah. Bulan Muharram disebut dengan Syahrullah. Maka tentu saja pada bulan ini sangat dimuliakan bagi kita untuk melakukan amal-amal soleh, sebagaimana dikutip dan disampaikan oleh seorang ulama besar, Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi, dalam suatu kitabnya Fadailus Syuhur wal Ayyam, yang mengatakan waqad samman nabiyyu al-muharramu syahrullahi, dan telah menyebutnya Nabi Muhammad SAW ketika menyebut bulan Muharram syahrullahi dengan sebutan nama bulannya Allah. Wa idafatuhu ilallahi tadullu ala syarafihi wa fadlihi, dinisbatkan atau dinisbatkannya bulan Muharram ini dengan syahrullah karena menunjukkan kemuliaannya dan banyaknya fadilah yang diagungkan di dalam bulan Muharram ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu sangat tepat bagi kita semua untuk segera mengais amalan-amalan kebaikan, ibadah-ibadah di sisa-sisa bulan Muharram ini, karena bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memberikan bantuan sesama terutama kepada anak-anak yatim piatu, menjaga lisan dan menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan, membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi maupun sedang dililit hutang. Karena itu kami anjurkan, marilah di bulan sisa-sisa di bulan Muharram ini kita perbanyak amal-amal sosial yang itu dapat memperbanyak dan menambah kemanfaatan bagi kita semua. Apalagi di dalam bulan Muharram ini adalah bulan di mana ada bulan pertama di dalam tahun baru Hijriah, sebagaimana dikutip oleh seorang ulama tabi'in, generasi tabi'in, yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, innallaha iftatahas sanata bi syahri haramin wa khatamaha bi syahri haramin, falaisa syahra fis sanati ba'da syahri ramadana a'zamu indallahi minal muharrami. Kata Imam Hasan Al-Basri bahwa bulan itu selalu dibuka dengan tahun-tahun itu dibuka dengan bulan haram,
sebaliknya ditutup dengan juga bulan haram. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih agung bulan itu setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini, di dalam bulan Muharram ini, pada awal tahun, pada awal bulan kita disunahkan untuk membaca doa awal tahun, supaya dengan harapan pada tahun ini amal kebaikan kita lebih baik daripada amal-amal sebelumnya, sebagaimana hadis Nabi, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang amal baiknya, amal solehnya pada tahun ini lebih baik pada tahun lalu, maka orang tersebut masuk kategori orang yang beruntung. Sebaliknya, wa man kana yaumuhu sawaun min amsihi fahuwa mahbunun. Barang siapa yang tahun ini amal kebaikannya sama dengan tahun lalu, maka orang tersebut masuk kategori fahuwa mahbunun, orang yang rugi. Sebaliknya, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi, barang siapa orang yang amal kebaikannya lebih buruk tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya, fahuwa mal'unun, orang tersebut masuk kategori orang-orang yang dilaknati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena itu marilah kita sama-sama berdoa, hadirin sekalian ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, moga-moga pada tahun ini dimulai dengan bulan Muharram ini kita perbanyak amal soleh kita perbanyak ibadah sosial kita perbanyak ta'abbud kita perbanyak taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dijauhkan dari orang-orang yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua masuk kategori orang-orang yang beruntung di mata dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalahu minni wa minkum jami'a a'malina innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh inni wa lakum wa lil muslimina wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalin wal akhirin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ati was sawmi wa jami'il ma'muratil wajibati, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrihi wa da'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا عادم السلطان يا قادم الإحسان يا تائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يأجل صل يا رب على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربك حقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير يا صاحب كل فريد يا جابر كل كثير يا مقوي كل ضعيف يا مغني كل فقير يا مأمن كل مخيف يسر علينا يسر علينا يسر علينا كل عسير فتيسير العسير على يسير. اللهم من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير والله عالم بها وخبير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمنحدر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا المسلمين عامة ومن بلد الإندونيسيا خاصة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lurus dan rapatkan shaf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان الله الله أكبر في الليل وحمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
الله أكبر الله أكبر في الله وارحمنا الله أكبر سبحان الله أكبر تحيات الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا اللهم إني أعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام إليك ولا السلام فإن رمنا بالسلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا سبحان الله 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 وبحمده دائما ولا الحمد لله لا 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 الحمد لله رب العالمين لا كل حال وفي كل حال الله أكبر الله 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 أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت النجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين